Fl-introduzzjoni tiegħu il-moratorju tar-rizzi ħassat lil bosta l-aktar dawk li mdorrija jekluh ma' xi kisra ħobs f'jum sajfi dejn il-baħar jew dawk li kienu jozzu għalih. Waqt li fil-passat ir-rizza bdiet tgħib minn taħt il-wiċċ il-baħar illum il-folja bdiet tinqaleb grazzi għar-riċerka u l-moratorju li qed iwassal għal żieda fir-rizzi. Fi kliem Dan Stevens, direttur fl-Awtorità għar-Riżorsi u l-Ambjent, din hija xejra pożittiva l-ekosistema tal-baħar. Ir-rizzi fil-fatt huma importanti għaliex huma dawk l-annimali li jiraw fil-baħar u għal daqstant huma importanti biex iżommu l-ambjent naturali u huma importanti allura di konsegwenza anke għal ħut u anke għas-sajjieda. Ir-rizzi l-ġodda żiedu wkoll fil-kobor jiġifieri bejn 2 u 4 ċentimetri aktar. Kambjament li Stevens ifisser bħala interessanti għax fil-biċċa kbira id-daqs ta' rizza jikber biss b'2 ċentimetri fis-sena. Minkejja dan il-progress ma kienx kullimkien. Innotajna li f'ċertu postijiet il-progress bimixi bil-mod, f'postijiet oħrajn żdied, f'postijiet oħrajn ma hemmx. Tantu hekk li tindika li hemm bżonn li dan il-moratorium jibqa' hemmhekk imqar sentejn oħra. TVM News tkellem ukoll ma' wħud mill-imħuħ wara r-riċerka. Il-koordinatriċi tal-proġett tar-riċerka Rebecca Saliba daħlitna fil-kamra fejn issir ir-riċerka u spjegatilna li dan il-proġett se jwassal biex jintefgħu aktar rizzi fil-baħar biex jgħinu fit-tkabbir tal-popolazzjoni. Qegħdin hawnhekk fil-kamra fejn isir ir-riċerka fuq ir-rizzi fejn Bernardo ta' kuljum ikun parti mir-riċerka li qegħdin issir hawnhekk fit-torri ta' San Luċjan f'Marsa Xlok. The sea urchins are placed in a recirculating system. That means once we get the water from the sea, the water keeps recirculating and the system is able to filtrate the water, keep the water oxygenated. So my day-to-day tasks is to ensure that the system itself is working well, complying to the parameters that are optimal for the sea urchins. Bernardo Garnier spjega wkoll il-proċess estensiv ta' kif jitimgħu ir-rizzi. We feed them about twice a week. We have feed pellets that we manually bring them near to the sea urchin because we have many sea urchins inside each tank. So if you just throw feeds, for example, one sea urchin might take another 2 feeds or more. Kellimna wkoll Mendru Malija, uffiċjal eżekuttiva r-riċerka fl-akwakultura li qalilna li din ir-riċerka mhix unika fl-Ewropa u fil-fatt għandha għajnuna minn università barranija. L-Università ta' Korsika għandhom proġett simili bħal manna hawnhekk fejn huma stabilixxew proċess tar-riproduzzjoni tar-rizza. Tem li b'kollaborazzjoni magħha Malta qed tingħata pariri dwar il-bajt tar-rizzi kif ifaqsuhom u kif ikabru r-rizzi żgħar li għadha pitada se jwasslu l-produzzjoni kbar u aktar b'saħħitha fl-ibħra Maltin u Għawċin.